السلام عليكم. يعني نرجو أن يساو شكريا أن يسمى جورناليست كون ما سنجديها هم اللي ورانيكور ليو يونيكور ورنجي فرصين وكام قدوشين ليو وجوا تتمكي بوليهو l'actualité iliyo harmaze rezo nezebetia harmaze nsubika msozeni ndio sheleza ukaya unikor nda hula daula kao nipangiha na 1982 nikiwa jukumu ya uagiza ya Sohole na hadi ni mshinji yahe maisha usiku ya hukumu rangude mahayo ya unikor kwa japaro sasa jitihadi ju Mohamed yore kalite yahe shahula mkumuri lao au kwa japaro tawai jukumu ni dhamana hao harma territory ya Komoro malgré jirio harma ulanga waliho lezitabu jirio ranguwa ilimao ranguwa ile fezao ama yoliko wofa jitihadi hata ili intihatu wakazo hatu watipuzane shahula mshinisha hapo harma ze 24 za msozinu harma ze rezo sosio wa roha watokea hadisi ya Sohole kayao Sohole hiyo ngeonesao kalite zero jina oleza katika kuzukanizoni Komoro sisi unikor karja juzi wa kirasmi harmano goida ama rishi ya sawanwano harmaza media yabo head of rihat kama dhamana ri chaza kabambonzi ili ritunde rijue obahanu walawa hadisi ila ritunde rijue obahanu nsole ila yalaya ili maana yukumu hatu yamano tukari komande bahi chandu hafadhi eshawana shama Komoro rihafadhi nana unono wa Komoro watu semanu ensole ila ngarila osont sisi unikor surtout plus à 95% haro unikor wala ensole unikor na kanga basa 5% tohila shabo ngabo wa zaza hao ngabo zifamiza hao wananyao boko hila doko Komoro kamili ngarila kama mzima usula wae chakano shikathibitisha kana zifamiza kwa tuila donc yabo ila sino moza tabuha risana ritunde rijue mananga toka ya haina mwezi suka na kargezo rijokana ebanu inu kargezo amenyeha banu inu kontoneri amenyeha hawanu inu lungarla amenyeha ritrase uharmaika amjidrezone harmaika ya video na iona yafanywa ni wanu wajinasirisha kawa hivi si developer ni waswili njue eske ensole ila wihuluje ya wihulunalo si hulukaya onwala wahulu ensole na client wamba msahazi sule au client au demi-gros détaillant wa kashitongo et client wabahe harami anokaya hahulu 65 ya zibula le 15 mai na client wa hachu Kamal woyo kula kotorzinja kana kotonori haibua ensole huli wahampuliza ngambaka na 60 kilo et 60 kilo haihuzu maraia wajo yeye wae yakuila wakati yaona information ila aparaki ya wahe yajue hizo nini swala maneno la Paisa watunde jei mimi abanguna rejei yamuliza hatara rejei wewe na baada ya kawaida haina mbre ulambaye bitsojem yabo yeye yeurejeza yamuliza fiketi njema wahiyamuliza yawaswili yamuliza hata iwaswili engeo wangu wala wakafanya video ila wakana imani hausibra yando toke jema na wakati hiyo sisi Nicole rijo remonte rijo source rijo elo echantillon rihafadwa ama yonjo thibitisha dokaya uharama magulmo mirandara ma emanama ani kliwa hangu msahazi sule ya hula kabati junior mwana nyalila ilona endisida imana wangu waihula wamjeni walirumia kabati mru yamba hauna madaila yeye wae yeuhuza tena okilo yabo mruimo kilo abo mbikomeo ngene wakati kabati mrambuliza kilo yamba hereza mekana tambu wae huila bon ngamina kilia wangu maweni ya dimani maweni ya mbude yeye bahe yeti ya huliza wao sha yenge ne Sohole yuyo no kabati shakamala ile na aminiyo yakaya Sohole inu produit perissable na des rotina zemuso katamuso zinu ngabo baadhi ya kontonerika yao zi low ani zimenyeha hauloa yabo kanso hale lo
harmaze magazi zatu si henda arderi onu et il est possible de traiter à retraite et to traiter à redétruire yo sohole ilu produit sawa abawa sana zwa jina kao zojo kana défaillance shaho kan sohole ya onikor ikanemi pira na falasika iyo ndi ashanga za haina mkomori surtout dasi wenyo yao ngasina jukumu zero maana sidi rawa ye dhimma ya shaula shaho komori ya bondo urasure wa komori roa titi rohu wasili madhamana ya ukaya ya onikor kwa jafanya komandi ya nsohole ya menye yeni onikor kwa tina medi ya nsohole ya menye sha ngarjo wakinisha hauri kubali ya ukaya yesakila ngiyo na incidence boko yenjema deka rikar remonte hata tras en tout cas rende harmaze magazatu ritundu harma kilia hatu kabasi ze categorizira shanga ba categoria nsohole boko ilo couleur imenya hambabi parce que hana soli ya lowa ya homo yukilipa di couleur shayo ketsi étape ya hambayi donc ya mondo rasuli wa komoro ya ukaya ya onikor ngal continuo ujue roli ya hatu no tsahe tsohole wa komoro joyi ngal parwa komor wakane confiance au sunimatu ya ukaya sisi ane onikor kamil kabacha hata mjeni kwa wazo si wa komoro ruf riyeshi harmensi ya hatu reservoensi ya hatu rilo harmai jukumu ya daula hatu iliri exerce devoir donc kabatsa katika uzima rajwanzi za wi haura tukubali wi haura tukosone wi uharmani tefala hatu yode bahano surtout message na kautahani wasulishe pamoja na jangu kao uskwaleun regaz na kamri msubiria rionese en détail et processus ko fanishiha et ce commandant waleje et kaija sifanya et sitoaje ili rasure wa komoro wote pia ya ukaya sisi simabahazazi sasa shirika la daula wana wahe daula waserve daula waservoe ya matazao na wanasho hao nuonanya yabo kabata katika uzima rajo venyane zito ribuli robozi filtre e wasona gato harmoni kutoi e kam komod hao mraji na wishima komod ukuru meto le hatu hao produit wajina hahundu kalite itojema alihoka ngojiniko jukum ya ukajuze wewe na kusuma tirisa ngo ya bongo kre aja yenjema mrureje yembindo mpuliza ndi hamba tsoleke tinjema aba heola manaka kaja komanda hajoka haujuza kilia wahe aba kilia wahe harijuza ya bo so veno mbilinda ya mwana ngadotwa numero de service ene dine farla kargezo hivi ilirsa hetole mwana nyorjo kan ekawa tamba masila sana au na iluba shaka hende hendo hivi wache pamba ya bo patsamro ukaza ko kunosha uzime wao shagar aminio ya ukasisi oniko ha ani ngari wao ye jukumu ya uwanilia wa komori wa hunenso wale nafasi wale wala katu amin ya ukayari jova nya ukatuzini ngari atawa ha ngasi harma zihaz za urasire wa komori ya ukaya kabati hata problem kabati hata taabu iduka izole aji impose kao hata baha karjashida rathibitishano ya ukaili jana lini andekia ngone sokaya simpuliza maberi na wakati mtsani zokoli simpuliza sohole aba sauti ndani kaja mpuliza shaye mruo baada kajandeja ile sak ya bomso thibitisha sha esak pepiariono saki ya unikor ya bali ya crop 23 yo commandi hatu ya 2023 ani production 2023 boko ija hunu mois de mai le 12 mai dia usuli harmeka ani yepo ya moroni baada ya transit nzwani harma à peu près 45 jours et coupe 23 ila donc yabo ngal aminio ya ukaya cargaison ibali ya 30 conteneurs za moroni 30 conteneurs ngamdo fasa bwani yo 1085 fois 30 engenso hole yo ikaina naila ya kupata mojobe masu kamion sha aminio kaya ila sak isolé boko engemu wala hafanya imani hafanya ustaarabu hafanya ubi ani uhususia watani yabo hajoka ha remonte iliritengelea shabo pour vous rassurer kana et 65 msahazi sule ya zigula na kamal hazi huzu zote wandu wajengo mjini hao bihum dae no kavati mu ya hundana edisi donc aba echantillo idotosha abaha baada ya kutoka masala ngamjo passes kalima ramadan ya amirdin il y a renaissance le processus wiyo
ni namna ya sécuriser produit, ni namna ya kufanya hizo produit hata usimama msiju watu. Asalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ndio mshukuria mjini kuleye mwana Omar Din. Nishukuria wananyasima journaliste wa pressing bano. Haya intérêt wa yakorde hadisia jirino. Naomba Mungu nishidembe kuongeze attente za hani maana Omar Din akadre intervention yangu ngamjula uzanga mutaswal nuonese eze disposition le shirika korenga ili jirasure uka etsolija ukomo tsoholi ya kalite irépondait aux standards za kidunia ikao ketsu présenter hata hatwari tsoka yonsi usulmo marani je sais nuonese e disposition ende skorenga atarijira sure kakweli ensolija ukomo jerni ke makomoria tsolikao ngejibu ze standards za dunia ardi ngejibu ya mahutajua marani ya upade wa sam andanindo mna sure nika mimi kala wa uzanda uka komori mengoni mwazensi ikaungazie importeo sohole dunia nika ye consommation hao yo hambwani nous sparotoa mfano kaya zono goza verifier facilement le interneting yabo komori sisi hula armwa maha 12 soleri la warma maha 12 ngabo tsinzima boko wivila usiku uzima chini ka calculer soleri la oma maha 12 tsinzima ngwailao na wamzo ni seka e place ya hatu harme marché ya dunia nsohone si place saida basi leo ngari waziwa ka si mengoni mwazensi boko si kama exigeant yani e protocole yatu ya importance hone su kama exigeant rahane zensi za saa ikao ngazi importeo tolenji yabo manzona de ukaya entole yatu kanga reimporteo e protocole yatu strict na nani anamba hindu iparo cahier de charge e cahier de charge yo uonisa e qualité éléments za qualité ikawe fournisseur ngela dinu ya zistehi ngeri jue rengenso hone ngeri jue libe alafu mengoni mwese elements za qualité hizo si unika importance haku ezihusu ze elements za husu ula unono wa himarani ekanga vumbwa nsohole ngabo parametres zinji kazo definition nsohole amaleo mimi tsundu bahati tfanyaza mwa société ino wakati walio importance wali ya 25% de brisure yo wandu wako wila uhandi soitungwa rango tasi atabola ensuite ngejoika irumishi ija leo rila wa harma 25% de brisure en l'espace de 15 ans ngasi harma 10% de brisure yo watanda mwandu zanzolo walo ambabu wa suda harma daraja ya semi luxe ngamjo tunda zenti za Afrique pia surtout Afrique de l'Ouest wa consommer tsole gamjombi loka 90% de consommation zenti zo brisure ben zone sebi donc sisi mengoni mazenti ikao enso e shaula shao principal soholeri ordinaire wa importer ori ya 10% de brisure yabo ho waswili 0% yani retail kwa ketina brisure ribasha etapungi rende ya 5% rila we 5% avoir ça une armoire de luxe donc yabo manzoni moniste le niveau ya qualité ya un soleil consommé d'ailleurs ngamjwa kaya soholi ngabwe processus ya usinage banda ivuno yo bewa armoise luzi zele itartibishwata iparisa ila pourcentage de brisure sao armo processus ya usinage hata ije processus ya packaging ya utiarma e majunia que jajo kirike processus yo pia kalati déchet yonga mjwa je ne vous apprends rien ngabo déchet ngabo impureté ziko jilibwaria basi arma ho spécifié qualité bona paramètre iparao a lugha shingereza foreign matière étrangère yani dembani nduboko yotsinde nsole wiyo noijo mkinishia par inattention par inadvertance njie arma tsohol yo évaluer wa yo spécifier wa yo ni par matière étrangère
deixa hindu au quotidien tsohole wio mana yo recommandé tsohole chayo kila no processus ya usinage na ensachage e juhunu ka impureté zo injia d'ailleurs moi qualité lo ni 10% de brisure au mahalani pia et seuil de tolérance yo ka 2%, yani wandu jo funye match déjà chili à 2%, parce que l'un qui est souillé, qui est sale, qui est en coude. 2% aussi, on peut considérer quand on se rôle, il est grave. Ben si il y a moins d'exigences avec pièces à l'appui, rendez attention, si vous exigez qu'un pourcentage de matière étrangère, il est 0,5%. Si bien que ma fournisseur a tout ou à 14 jours, ça, ben on a un problème. On recommande 60 000 tonnes par an. Nous exigons que les matières étrangères nous tolèrent au 0,5%. Wakati kama dunia pia avec ce taux-là on doit tolérer 2%. Yabo kama zone monise jusqu'où sous kama exigeant il y rassurer ou ka ngar livrer on so holi. Arma et jargon ha je suis en train de soler ça. Arite na ilo marchand, ardi lo voyant. Si vous poussez à ta riwasu les daraja hizo. Disem jojo juzi ça. Eni oni korze ma yemlo nizo za contrôle. Zoni sa kwa kweli les exigences hizo ma fournisseur va traiter wende. C'est moyen de contrôle nazi. C'est que au départ, wakatika recommandé si vous nommez organisation, il parle au SGS, comme je noté le ligne vérifié zonambao, harmonie dunia, ngabo structure beaucoup de spécialités de contrôle qualité, ben harmonie dunia yo irneshou leo, ngabo harmonie société ndaru mundani, ne beaucoup zendaru par coïncidence zoza Suisse. O Cotecna, o Veritas, o SGS. Si on considère qu'un contrôle qualité à céréales, SGS c'est le numéro 1 mondial. Nous avons demandé au contrôle de la qualité à coup, on a pris. Si c'est nous contrôle, à émettre ces certificats à Tchoupia, il y a par SGS. On a facile à nous ces certificats à qualité à Tchoupia. Il nous a dit ça, il parle certificat de fumigation, il nous a dit ça qu'on soit désinfecté au départ et quand parasite tout ça, il y a un certificat ça chez les atimizi comme il y a santé oui, phytosanitaire, trois qualité, origine, bah ils ont pia ou un droit hakikisha SGS. SGS ou le numéro 1 à ce moment mondial au contrôle de la qualité. Yabo yo ujua hambia wana mafournisseur ka gano ni kor wa mambia ni ka mona so ya tolérance ya 0,5% ya matière étrangère lor par sa 0,6 yabo kartu jwara abulia mwabahiza nana sisi de ko wano iyo de moyen à toi contrôle revenio da e caché ya SGS hakikishao kaze paramètres azifixer nizo ketuzi ya yabo cha entre wakati nsogoli ya tilwa pome armaze conteneur. Si vous exigez que certificat par Clean Line Certificate, certificat propriété à conteneur. Yani pour vous dire combien sous cas rigoureux armas à faire cha entre et pour un sol yabahiziwa ataije komori yabo ngabo e transport kwa yabo yo juzu armée transport kwa yabo wajirinongo emelika nankudi au zangoso plaza juzu. Donc à l'arrivée tena yo mengoni mwaze problem tena ko si ziundane ma fournisseur watu parce que si unjwa huzia ukaya karna huli venso le pia rahare jardi la vérifier tena yani outre ces certificats zinu il a dit mon sena à l'arrivée revérifier wakati wenje ma fournisseur amba bon banunga mrelatiza wakati ebanu e certificat qualité ngio final ndabu à l'embarquement ou à la livraison si on amba bon tukakartu amini SGS parce que si les ramnome cha mpake nsoli jatena rdiri jarifanya échantillon ribeha faransa arma laboratoire para rizlab laboratoire ya hea arne ndo anshi faransa ngwa jua au sud de Marseille yo mengoni moze laboratoire nku za analyse zansohole wene wa vérifier tena e kaya à l'arrivée e qualité ila ya bahiziwa ndio rai Paris Bekar jani e certificat ya laboratoire jai confirme yo de sar ko optimiser fournisseur ma pesa na boy contrat yo ka clair ou ka sous réservé à 20% ouais résirer tene atampaka
ze certificat ya laboratori ijai confirme ukaya ze certificat mlo nizo conforme ekake jajire namna hiyo mimi njaparo situation où rupari sa différencièrement des paramètres yashiliza 0,05% enadi pour dire que ze certificat za SGS zo certificat fiable hiyo de namna rikofanya ze contrôle za qualité ngamjordinda ajouter amadena hamo kaya kejajo kiri ukaya wanruwa bahize 5000 tonnes kadhalika juma abuzamsohole au farine de blé au ike kabaka rien que leila ensohole ilari ikaulo rivulwa bano ihana ya enveloppe ya hawila iko uba ila son d'ailleurs juzarmo usinage yinjia armo produit abo yo considéré wa matière étrangère kwa johamba falasika au plastique donc zeno boyizo zongo kanga zitundwa ondo mengoni mjo wanoto jo considérer ka bon de façon les dunia haba après tout on voit ma logique à business j'ai certificat phytosanitaire si on exiger tifanyani SGS j'ai délivré wane sirkali c'est-à-dire structure ya daula ilo Pakistan au Inde waono riko wakubali wa délivrer certificat phytosanitaire à précaution parce que bon daula ngona intérêt ngwa jwa okaya ikawabuliwa wabahiza mbahindu ilo toxique ngwa jwao armaze sharia za kidunia zenongwe wademana boko ikajanrongo ya shahula kairi de préférence certificat phytosanitaire na sanitaire itolwane sirkali na hiyo deka ya hezelo za msoni kao si uzimuna y compris et etone kao do rai mimi optimiste banda timonesa ni ces précautions ko nga optimiste amjomnikani na anecdote mimi personnellement tienche yonja bilo hadis tienche au Pakistan en 2002 usine ya fanyi wa ya tujo validewa ya jua ya fanya hazi Karachi emana à 600 mètres à usine waka usine ya sima donc pour vous dire kaya ekale nunga bo ferraille na plastique kozinjiza mdu ajuzise parce que kale we inu mramba ukayanga bo charanson na plastique na ndini bon ça fait matière à interrogation donc tikazabo na honesa ukaya bon histoire korenga depuis 42 ans il y a existence ya Olicor yo de namna rifanya hasi na hadi wakati ngara eseuri améliorer les dispositifs ya contrôle de qualité ha rassurer maraia ukaya ngwa les produits wani ka au produit ka ndio sain pour leur consommation et je m'arrête là merci abo afardine ikawle dhamana wa service logistique sengu joli compléter aronese banda zenongozi nuzijiri et les dispositions à renga en termes de contrôle il y a dire assurer kaya voilà nous faniche washukuru majournalisti andani President Arimbushileni marhaba hizi juhudi ilomba imusifanyao haukamba mwanamkomori ajue aishi kweli mwanamkomori ajue ale shahula shastaki mwanadamu ashile maana jeli kama kavani atuka zingongozo za hijira au zingongozo tasizu juu urde hale makia wananya watenda wa malizani zaijiri tahupara wakati huu babo wami intongojo malizani yobani dokamba rangu ikaratasi ya roho au video ya roho izi habari zinizare na nkasahe izafushia direction pia na mavamana wabaki kulamba kunihiramba ilenchini atajer parele wenu bani basi barangu hundisa umahaunu insoholerazi hundabani rehundu 3 à 4 cargaisons c'est-à-dire bungia bato banu yaroha yangia ban le 24 février we bato yangia le 24 février insohole rendisa uitoa le 5 mars yo ikaibingi sans conteneur
insohole lawa boya lawa buja bato ingia le 14 mars yobingi 60 conteneurs boya ingia le 14 mars rendisa huitoa le 25 mars insoholeyo iroha abuja iwo insoholeini leo yajamba yaja na yi stambus za leo insohole yangia bani le 14 jinka sahe avril le 14 avril tayamo para le 22 avril rendisa huitoa insoholeyo taramo para il 23 insoholeyo kazaba hanba kapstaba hanba asiru kuiona tena bilerai hadisiaja de man harmo insoholeni ajo de halwa na nyasi wa maledzani insoholeni jer paramba I conteneurizo ba conteneur dale masifanya retari harmo bandari ya habikasae ya mtsambu ataumoni bani obwazara na nkasae zangia maji zangia hari yukatwini nazo ikayo pia zinsoholezo en présence ya izi service compétent ya ushangiri ya shabula shkeshema bora ya ashile rauporirito wa wensohol rama clia ruaba rayo rai constate mbaini raya kato joaila wancho wa preza artia sele ribaya zindini kasahe ribaya zinsoholezo lo bade zamenye bele obo shana wenchongole ya ijiri urde halemba ile ridungu pasa pata rielomba exactement inikwelu sahe njongo ya hundiha harimo injini kasahe harimo insohole ya hatu aunu mpango wapongwa na wantumba wanadongo za uzangina au exactement injini babo wasiri him riendelea harimo insohole harimo kargezweni lombade yangia le 14 avril umoni bani yo ya roha inis kantin kasahe ska 30 urde hale mananya directeur commercial amalezan zo 30 conteneurs na kakla conteneur yo kana 1080 sacs c'est-à-dire 27 tonnes babozo en tout cas zo combien basi shorashbaya magaza mbai service ilo habilité ya hurambia mba ini mwana wa hula intu wa hula presque plus de la moitié wala yo kayabalu wa magazamba de haipotimba ngo za plastique au kadha desini kumwananya conseil technique amwanya sani mbazi homo opor zibalia wana difficulté wa hapa baboyi boyi zirongo zinzaishia video yani par raona sihiri matomana yanwaja we phytosanitaire so mama na muje jeruone réexaminer vidéo yi réexaminer vidéo à la loupe so mama na mjerende wa 100 so holeni yabaki vandrasele ratia rejarende wa mweke wenda turabus wekero bone pararabus de madas wana verte ni lomba zindongo za kwenu au zindongo za la yadahu c'est le tringe wa hanu wa 1 tonne dans so holi zo 40 sacs tizibulia na hiziwo za harma bashi moja kwa moja ataziisa saona nga gesti ya Kongo ya ibaila falaska la hompira la hetsoka suafanya appel phytosanitaire waje rijarende ba wawa kana secrétaire za hurenga warenge riroha mbai intongo ya bala falaskali inika ya heya nuile ba wa karabara wala mpira mais ce qui est marrant harimo zihabari zimwe leo kamba umwananyatenda bani amaleza nimba unuklia aroha harimo mshiflan simpaka manuregeze andani mwa parmi ya magrossiste watu waliza wenzohole mkujwamba magaze kamali umengoni mwa magrossiste mahuya hatu ya nunule nzohole andani mwa 60 sacs za nzohole 60 sakizo wai alkuila da gonhahe umwana nyonu
directeur commercial amvumbu abani harimo muji pia watu wanu warnden kasahe wakulenso holeni walento ngwenika ya hea bi para bahati mbomfunu leo womvu aikopa après siku ya vile amhiru mwenyewe amanyesauka mbanyitsohole yena problemu la mama bahati kena problemu ndregeze ayo basi ule karegeze ntsohole bisuki ya vile de rahma pia repara kasahe repara Facebook ramujo ngale video ya aitia na mwitu ndendro ayesambe suku ya handa ribu aripi ribi wali kabasita na susi isuku ya bili bodojo bus 2 kilo waona babobo muni bana wasira mongali ya engineer hahe idupia hahe retia hii video ya haele zisharanso zona harimo video ya hayo raha zisharanso nazo harimo zimagazara stoke zinzoholeza tuzo kazapara italile bon, c'est-à-dire il y a des questions à se poser. Est-ce que exactement une réalité quelle réalité wananyangu harma mahamine au har takriban harma mahaya para mfukare mbo fournisseur unu garli zone sohole rila au komor kana paro parasita ambusini Rahingalie taini leo yaja le 14 avril i quantité hayo uniquement demna tinkasahe demna gununu uniquement demna gununu wakana baraka na rambianeza savuzi babo wasi onikol okumamba wakana baraka karsizi abani on va jusqu'au bout pour porter plainte tampaka umnyaoule arambie exactement mananchini kwenu mwa clear ahambia mba ndregezanso holi kwa iregeza ritsa hakarepara berijo no de image ya onikori wisalise witie Facebook witie dans l'immédiat babosi bwa kana baraka alikwenda jusqu'au bout haukutamba mwile tena ukamba leo onikori mananya maleza beleo wasi karkabwa hanu wahutia nzohole wasunu nua bemana le wasi sasa wana maklia wasalia mbali okubali ya mapesa ko chini hangu nende Dubai na nunue conteneur ya resine au nunue conteneur ya sukari au kushu au sandaleti ndregeno wasi rifanya kontra na mafournisseur yayo rangu leo 2023 ringia décembre 2023 babo kujofanya contrat yangu yoma ye quantité globale yoma babo contrat za hatu zote contrat ya ikaya ye quantité buke contrat ya qualité bukale procédure hawo acheminer tarege demana leo que jari paramba inchongo yeni ya kweli Ernest voit à suivre muyelomba soto lezini wasuzo assureo elombe rununua hakafu ku assurance et fret suti mapesa mabale leo rakorenga mbarbe mkutu mpandanrade zongo zokamba hahurilia un jour ou l'autre kabu jangongo mbazo kazarana ni urdezini demana leo kardung urkwenda kado fournisseur wa hatu urde hale mwana nyangaje urkurege haru mwezi tinka sahe haru mwezi don est-ce que zi quantité zi les arongo loan zailo mbatizen sohole c'est bon kazashilia babo c'est bon kari para mbatse de fournisseur bede mzonu de alona kongoza hezangina zo aturale jazo alezezo na hii population ya Komori aleze ne damu de mana leon kumwambia insohole nisho van leo izi 30 conteneurs izi agents wani zaja hunu no injongo ya tukabarulo bandiki amba ya nzwani atokariki amba ya habika sahe ila mwani de mana zinitso volemba wasuru nwabo a partir za jahu de rongomba telle quantité na ende ngazija telle quantité na ende mwali telle quantité na baki habika sahe me baki nzwani
lewe kujo kamba de mfu wotu lewe kuzuani yoka yahe nzuani problemu walo na utabunzohole inzoholelo ho de nyimba ikoro charanso nazo mbengie ivuaye erleni aimenye yubadiwa beyo kamba lewe nzohole onikori ihundrie na mabaya pala sika ihundrie na mipira ihundrie na rongo tu aina hali bwakana baraka na tafadhali insiniri events emani inamna ya huyu wenza sedeli leo rabani wasipia rununua zungu na siria lomba procedure ya andra na hinunua kakilo ya nyama kati nunua kaba kati nunua triko sendeti para mbo mwanangu kesimbira awira nguha awira ndeni wasumregezia do ntinka sae do mwenyewe arendani arlita oborendera fikana mba akunibadilia akundambusema pesa ya hangu au jishi beu unubo amuhirambu amlidzem sohole amwambia mba basi kone nsohole binsohole kayaregia tarelala rima asubuhi riparamba yeni ali hakka sahe de Facebook babo wamba wana ma journalist barisizia babo na huvulishia kutobuliana ma question kawatoka wengi wararu demana leo inika conference tu ma question mangabi mararu tubomkuelwana babo tamuri dise ma question mararu rejouer jibie wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Largo list ya hewa warabo mamfo ajuza la gazeti list sana mambo ya wakadunzi chini nzima la tarihana les inspections wafanya na ndio est comme chindi inspection chindi saisissait les juniors en question et comme ça comme Paris et plenty moulijo pas visible est-ce que comme vidéo contre qui exactement contre la personne y a fanyaye vidéo contre la muuliza contre la personne précise et la salle wakati uno ngabo problem ya penuri ya mtoto ngani jouer est-ce que ils ont on wa préparer wa fanya est-ce qu'on a mis là au cargaison est-ce qu'on compagnie de ce J'ai mzuri wa utese ha? mzuri tasele wao Nunga bombalibala nzuwange mafarasika ya nutenda ukani wosi birikana shimrikao siparisa maka imwa huwa zaze waonesa ukaya wanungwa fonzu wanye sababu netsoni abonge raza senda monese babe walo zuwani mtawaze babe walo hivo bao nusuwa jango onesa ukanga butabu ya tsoni halafuti danganyira shida hata ile Jozamu onesa babe Alpha Mzembaba Kumarenfo kanzani juwe ngamtuhumuka nu politiki ndanzunje bwari banu namna maelezo akaujabo ekati politiki ekatun hau yaukana mwende mhundunga bo wasa watu wentu leinu wa iparihani ya kandizo zifalasika ngizo ngamjofanyaje kiwasema mzisi wa ni sana nijibu le mwanamshi ule atisadisho alama bani hakika kumrena nkasa ya kumshitaki dedeni au dedeni zizo wana journalisti zizo zihakia les services de juriste ya hatu de mana hunu na service juridique selo ya ife hale ya jirani nkasa ya te présenter nezi enquête rafanya zi resultat rahunda babo wa service juridique ya tu de jomba mshtaki o dedeni au dedeni upande wa puniri dokamba madamu kasirongwa bahunu wa puniri de korongwa mazingo atojandia barkishe nsia hatu ini ta wanadamu waelewemba population yo muhima na insi kaende kaka sina population wakati nunuhambiao renanso holelo wa yaro Dar es Salaam 10 conteneurs Jelobe yo ipasijua harmwe markabu ile rongolomba Captain Nas basin solera ngwilo babo efanya avant plus de 2 semaines solera shindareto babo harma 10 conteneurs shindirto 4 conteneurs
imana insohole ikubahulwa de petite ke insohole mkuelwazi hazi za petite ke na mfanye tafadhali sukumungie harimo zibandarizo msahe muelewe namna procedure zezindinga sahe hazi zini basi nikuhambia mba rangu bozuzi release droit pia zo fournisseur injongori indra oleo bani tawasi deja équipé ya rangu le 22 njuan yo yibingi 180 conteneurs en sohole yo be ukuka utosha ne markabu ya baliezi 90 conteneurs kaya coste harika sahe harmo bandari ya ngazi jabani. Wassalamu alaikum. Bon, Janzani ni compléter. De rassurer au kaya espalahe peniri sana savane au kaya numoroni tsohole i gyusala au kaya rohe pasteritim ka numoroni wa rassurer au ka il conteneur nous va vidéo ici le 24 madel zawan et lâche le code de la journée yona carrément bien le cas comme on a vu toi bien 24 d'un coup ça il y a beau au problème mashughuli parce que ndio iko tahara huko balo lazija surtout haino katir de rapprocher au mois de juillet kutoka pénurie nabano humo nikoro si vous répartissez consommation en fonction de nos horaires il y a beau et sur les bidiri normalement en mai juin yo anticipe wa irewa ende yo hamalahoni hamajelewe ya juillet août maintenant quand tu amènes les jours kaya il y a beau pour de consommation ça 90 conteneurs Boko manama hamba kama kenge jonjia masuya leo kama kwa menze iyo ndio itoje debute mashuli ya hunu gasisha rijwa kaya idawula na mara yanga mjwa ka gasina 20000 tonnes ya bidi ijevano fa ani début juillet mi juillet yo ani ka na reporta partir d'Inde yo ndio itoje i règle carrément et souci ya et tabia soleil au point de mitsamudu apparaît 54 conteneurs boko kama kwa menze manam 54 et 24 yo libi sawa et là bidi je en un moment ya bo ngejo andi so décharger et quand ça relâche à partir de là quelques heures maintenant on va faire H24 ya bo 90 il va hula on n'a pas juste ces procédures il est libéré donc avant Zouani quand c'est possible au point de Mali ngabo mediano Eliasmin boko inji ya Mali il y a 2 jours il va là 7 conteneurs ça passe bien décharger ngabo 17 conteneurs ko et quand Eliasmin haraje moto la règle harbe kainu ngado preseba be kaya au point de Somalie le kaya ils bateaux internes ani zo dar les conditions za SH nzwa ani nzwa ni zo compliqué maana SH hapa mwanzo kwa kufanya kazi mpaka ndio maruhusu hao na maruhusu hao kufanya kazi kama bureaucrate 14 heures mwazi yao donc wakati ngapo difficulté zemeka sio subiria hamada simini bidabale 14 shahet na mitizwao habala setiba donc ngarenda mbio na sina SH ile wanekanga sema sasa penuli yudibake wake manabano ibibake penuri nziro ikaitwa ndeke tikomoro shamba yetu linga maze porozatu shanga bo zero wakati ze susi za kibilo zone zero waluko tupuruze sawa sha onikor kwa tsuma nke ufanya effort no washide wa tapile wakati na abinio ya uka haina wakati yentole lao sonti ito disponible visible ana maze maluka yo créer précipitation sha ngar amino ka ya harma muda mshasha mede zababan ngardo sana reaccelerer na nongo no wa Komori wa uresu wale nafasi ya boyo ijibe swala vili ya mzuri ya uka epenuria nzwani omwenzo wale kwa nokata ngo porban shazino procedure ngaramini yo ka leo eka 54 ndio soroha kama wenze et puis 90 jemdunge il est rassuré wanzwani question ya miso ta doye moto ijibe mwana mshebale samahani akazi soma karende rihundi hamba insoholeni initongoza politique de Comorinfo. Bon, Comorinfo, par rapport à la question. En fait, je demande est-ce qu'on a donné au cas où on a siasa ou mimi amjomba c'est une hypothèse parmi d'autres. Jokiri que siasa ou jokiri que amade eli responsable logistique ya unisauka vanwe mruoi akauje afanye toxine. Vanwe mruoi ya para ya kopa jojuzuka c'est une manière ya justifier kaya quand tu chida na liba ba nous déjà mis un produit quand keti consommable des hypothèses misogynes joka anticiper à mes ngozini wakati la dimu ya mwengo ile wakaya ngena susi yo possible
ça peut être aussi, pourquoi pas, ça peut être un jojo akiri que já se quand tu privilégier hypothèse soka yonse maintenant uzisa uka ekaenda zinongo zinu zichi averika hakika zinongo za kweli vahundi ya plastiki na zipaliza kalasika tusarma vano zinongo zinu en fait kabata tanongori chunga obanu vano kwa hiya skona pele contentieux armo contre wanu prevision ngo zinu pia zo uchi vano atakabata tanongo za nimeni bana et quand on est armo contre amadai les fournisseurs a failli avoir des obligations les contrats tout clair ou quand on renda voilà vous avoir résolver problème à l'amiable et kaketsukiri puisque une transaction il y a un agent ou un civil différent gaboye trader ya kauzen sohole ikangure le na droit européen ngabo sisi chaque contrat est prévu ka et quand ngabo souci ngabo tribunal il part au GAFTA à Londres Grain and Food Trade Association yoni ko traité ani no za husu contentieux céréales arjo dar demander des dommagements karna wana kode karna parce que avoye est question que nauka et kai jaja verikazi no kweli yoti matière étrangère une matière étrangère vumbulwa c'est pas des produits toxiques et quand il fournisseur d'arenge plo olewa na monyuma tiama endenia jamba chenu ngoti ma 0,5 non non on doit quand empoisonner tout un pays ça c'est autre chose d'abord la war cadre mais tout est prévu kabata tarongo joka avala cette carte discuter nos fournisseurs donc de ce côté là ne vous en faites pas zenonga jo fanyha conformément et lié contrat stipulé la somani harmai question yangu ya kanzu ani awambo afao tija jo sonti ya kabla ya ukaya jo kanga ubaremi wadi wa kolera kao alema seul mararo wafu une centaine de personnes shana mkiradi kama bwana jamu kao waswali swala nsanu za usiku wafunga utunza suna na tasbina babuna babu wajiruhusuo wabandra bwa maziri sociaux ukripani abutumtani rata kwa ma journaliste on doit sinja mangu za pani kama dizo ikawambo mal intentionné a des raisons XY car toujours ikawa mjua nyusi ya si halibanu parushi ya kari emaji mamo ya kaya tu sun basi ndio shaka tu hafasu ni maji yao ukankiradi lazipani kizimu kasuti nikafai ya wanansi wa Komori cha au contraire et cha panique à mwanansi eminyao isorafa chance de bien sûr na précision amale swala la hol est-ce que ces centres il y a un blocage qui passe sur les épaules si c'est le cas parce que je n'y parie ça kusikia mwanamshe ngatuambia mba ule aparwa mbahabe henso hole basi nso hole kebe haya wanwa himpushia kaona nso hole berwono de intinka sahe de Facebook Arabe. La manduka sensible antijana kimdepeshe magomana wa police wa gendarmerie wa service au mji parce que le chef du village a parlé le chef